Hey Paiba, Kumno Pilong. Paiba, hagani video ngani thoipi full details pang VN application. Kumno ngila apan edit dagani VN application full detail apan AP hagani video. Namar bon haki bro ki comment ninga ki ong oi ba kumno pi ko edit yaga video jong pi application ayu pi use ban edit yaga YouTube video ne inu nu reels iworo. Kumno pi edit yaga da video please pension ho lang. Te bhai tang achna ni video te lada Pinterest ban edit yaga video jong pi lada Pinterest ban create reels create YouTube channel lada pi interest ban man content creator te ni video pi namar lada pi start ban edit te yo jing toy ba am namar kanis ni video editing ro day one of the important field te lada Pinterest ban edit yaga video jong pi te ni video pi A to Z ngan pasno thoi pi kumno ban trim kumno ban split kumno ban ai effect kumno ban ai text kumno ban I slow motion woro hakani video kan pasno thoi pi telada video kan lechi sun phone so 4 minute ro pa pa ni video hado las namar ngam la re ban pasno thoi pi tang chi 4 minute em te philo don kam ban pasno tho Chua pas dagai gani video ga kwa bon ongi pi pet ba lada pi la pa je gani video chpo minute te pi sno thai ban pai chman te stop pai la chai na pai after 1 hour kumta mut lada pi pai je gani ni video man ta no pi la pai te la pi la pai chpo minute te haden si lai sa wanta da pi pai biang lada pin pai kumta te pi yo interest tang ba lada pi pai way video man ta pan chiganta video ya kata interested ata we tips nga IP marngaro ladang apa yi video ar lai ganta ngale kumtai lada de video lai ganta apa jaga video chiganta te la sis la sai ngan pa ya video chiganta kumta pidon kamban apply ya trick lada pikwa ban sio tho ba inu new video ro ma I hope pa ba pilas no tho lada pi interest ban edit ya video jong pi te agani video ngan pasno thoi pi chwa ban sedang ya gani video pa gawa ban request pi lada pi new hagani channel jonga subscribe hagani channel click youtube bell icon lada pi click youtube bell icon yo jeng mutai pi namar lada pi click youtube bell icon te ka video jonga kan poi pi manes ni namar bon ki bro kim jo subscribe menong ban pa te na chis ngi kim yo cho ya ga video jonga namar ka youtube kam sen cho pi tang ba lada pi subscribe lada pi click youtube bell icon te ka youtube kan sen pi yang ni video jonga lada ga upload video la channel resis ngi kan poi pi yang ta notification ro tapi easily pila ban pa yang ada video tapi pila ban enjoy domo tamata kan record yang ni mobile screen jonga dengan persio thoi be kumno pila ban edit yang video jong pi hagani ha VN application dapat ba I hope pila yu gani mobile screen jonga first of all pajba pidon kam ballet ha play store to source VN application first of all pidon kam ban download VN application pi uni application VN uni application pi download I hope pila la download uni application any day chapter 1 more dapat ba I hope pila dep download uni VN application menta pidon kam ban click uni VN application to open uni VN application dapat ba ngala open uni VN application pila ui ngala open uni VN application panta first of all pidon kam ban import yaga file jong pi kumno pila ban import yaga file jong pi click hani file pi click hani plus button ngala click em de pi click hani plus button pidon kam ban click hani new project ngala click hani new project de suppose ngakwa ban import yaga ni chu click hani video ngala click nem de pi click hani video click hani next pai ngala click hani next tamata ani video jonga la import te pi import daga video jong pi te pi ini title ba chalas delete dapat ba I hope pilas no tho kumno ban x import daga file jong pi ngala pan so tho pi hagani video dapat ba mentangan pan so tho pi kumno pila ban trim yaga video jong pi suppose pa ani de we video jonga ma tang menta ani video pas sedang ram tanga kwa ban delete yaga ni dengan ngan delete ya gani ma chu click hani split pi ni split chu click hani split te delete pila delete te mata lada pi kwa ban delete ya gani chu click hani delete bale nga delete namar ngam kwa ya tu video
so tho ngam kwa re tangala delete ego tu am te menta phila aban penhe egani te phi lada phi kwa aban delete biang kumni inu nu part jong video ba phim kwa te phi delete ega ta video tai hope phila so tho kumno ban split kumno ban trim ega video jong pe ngala ban so tho ipi menta agani video te menta ngan pe so tho ipi kumno phila ban art shape haga video jong pe lada phi kwa ban art shape em kumno phila te lada phi kwa ban art shape pa pa phi chuklik hani lada pi klik hani em te pi ini str file chuklik hani str file depte input te lada pi mkwa ban input te pi le kumni ne pi chuklik hani ha hani la pila klik hani depte pi ini sticker klik hani sticker la klik sticker de pi klik ha sticker inu shape ba pi kwa pi choose jaga da shape pi so tho inu shape ba pi kwa pi choose tel don come and net mo api lada pim don net tomlong lada pi ko aban use gini chu jo chu click de pe click hani file pilai i la po ini te ani shape la pi ini shape la one kumni pi la ban a dega shape jong pi ma ta I hope pila so tho kumnu ban a dega shape jong pi ngala pan so tho pi ma te menta ngan pan so tho pi kumnu pi la ban move yaga layer suppose ma pa pi menta pi click hani de pi click hani pi ko apan art layer em chu click hani la click te suppose pi ko apan upload yaga photo mo suppose nga ko apan upload yaga ni photo na chu click hani photo nga la click hani photo na de pi click hani photo ani de layer mo pa ani de layer jong pi mo suppose pi ko apan any layer jong phi any layer suppose pi ko aban move yaga ni layer phi chu click long press hani ha layer te chu move kumni pilai kumni pi don kam ban move telda pi ko aban split chu click hani layer te split telda pi ko aban delete yaga ni layer chu click delete te suppose pi ko aban duplicate em chu click hani duplicate te kala one art le pai lawan art le da pim ko away chu click a delete te pai ba I hope pilas ni otho kumno ban move yaga layer ngala pan so tho pi kumno ban add yaga layer do ngala pan so tho bela da pi ko ban add yaga photo jong pi na image chu click hani da pi click hani da te click hani ha hani video photo te click hani da pi ni video inu video ba pi kwa pi choose lada pi kwa ban choose ga photo chu click hani photo da pe choose ga photo jong pi lada pi kwa ban add ga video ne photo jong pi ha layer pi don kam ban le kom to mo the next one suppose pi don kwa ban add new video no chu click hani split pila split dam lada pi kwa ban add new video ha po ini da pi don kam ban click hani chu click hani da pi click hani ha video la click ha video da pi click ha video te ni video suppose nga kwa ban ai ga ni video mo nga chu click ni video la pa ni video ni pi ni video la pa te pila ban zoom kum ni ro pila ban pukhe le kum ni ban pukhe ne ga ni video pi to kum ni pila ban ad ga video de pi ad de te pila ban split de pi split kum ni de pila ban delete ro lada pi snyo la abhar ban delete chu click long press chupan hap chapo la delete pi kumtu pila ban delete ma ta I hope pila asnyo tho kumnu ban move kumnu ban add ga video jong pinga la basnyo tho pi mta suppose pi ko aban add text te chu click hani de pi click hani de pi chu click hani text la click hani text de pi add text nu text ba best by bon bhai ni text ni pila ban use any one by pi bon hai ni text the new text ba phi tanat ba phi ue ba best the phi you suppose nga ko ban use segani text ngong ka chu click ani text kala one hani am te chu click biang hani text pai ngala click hani text the pi click hani text the phi don kam ban I suppose nga I hello pai ba pai ngala I hello pai ba ma the phi exhaust jagani pi ko aban bo hai da pi ko aban bo hani pila bo te da pi ko aban animation chu click hani ha layer double click hani motion the animation kumno pi ka kumni pi la ban I animation nega video jong pi I hope pila asno tho te nga chupan wa de ga tu sound nomar ka YouTube kan I copyright em I hope pila asno tho kumno ban ad de ga text nga la ban sno tho ibi ma the debita no suppose pi ko ban change color de ga ni text chu click hani edit the pi ni
ini color chu click hani color te inu color ba phi best phi change ga color suppose phi ko aban change ga border phi ini po pai ka tho border la phi ko aban change border click hato la phi change ko aban change shadow click hato la phi ko aban add shadow click hato la phi ko aban add background click hani pai ngan add hen click hani tengan ai background ma tapi ka background la change te kumni pila ban change ga text jong pin temanta kumnu pila ban change ga ni font la dapi ko ban change ga ni font chu click ni a arrow pi ini arrow te pai pila ban ba pen he ga font size pila ban ba khen do no te la dapi ko ban change ga font click ni f click ni f te pi ini r font inu font pi ko ba ini ne ini font ba pi ko chu click hani te use ga ta font ma ta I hope pila so to kumno ban add ega text kala pensio thoi pi ha kani video tabat ba mentangan pensio thoi pi kumno pi la ban add keyframe haga video jong pi ma bat ngan add ega ngan add away photo dengan pen ega da keyframe kumno ban add ega keyframe ma to suppose nga ko ban add ega ni photo ma ngal add la tapi ko add ega photo ro pi la te yaga video ro pi la da ko ban ai example e pi ma tapi ini keyframe ma suppose ani photo pi ko aban bo hagani hani video jong pinong te kumno pi don kambale pila bo ega video nong te pi chupan her ega video chupan her ega ni photo hani te pi pen her ega ni photo chu click hani keyframe pi ini keyframe click hani keyframe te pi click hani keyframe manta kani photo ka don hani nong te chu click kumni chupan le kumni khajak chak man ma pila wan hani temanta chu click hani photo te piko aban bo piko aban bo hani te chu bo hani manta ka ani emission la long pai mo ka photo jong pik kawan komni phila I ka lawan hani temanta pi kwa aban pi kam best chu click hani de pi click hani curve ban pon smooth nong ada pi kwa aban pon smooth click hani curve te kumnu pai ka long kumni inu pi kwa pi la ban chu sta di pen ha pi ma inu ko pi kwa I hope pila asno to ini ma tumta ada piko aban I sound effect chu click hani ani music icon pila click hani music icon click hani effect pila click effect de pi click effect de pi click hani face switch de pi click hani de pi use ni ne inu be pi ko pi use ga ta ma suppose mentang ko aban use ga ni kala click use te kala long kom ni te pila aban split ro ma kamlong re ban split te pila ban pen le egni chakmat khaja kala wan haniem temanta phi le egni phi move ngala pan sino thoi pm komno ban move ega layer jong pi te move phi denu stang egni photo jong pi pai ka stang deni pai phi ni line te komni phila te phi chu pai mda phi kani photo jong pi ka wan te ani sound effect ro kala wan phi te komni phila ban use agani keyframe animation te smooth animation mode chu click hani curve te people la pan pon smooth pila ban le komni pila ban pon smooth ma kumni pila ban pon smooth ega key animation jongpi te suppose piko aban delete ega frame ini frame pila ai te pi kam best re te chu click hani pi ini minus manta ka ang minus number pila at ni keyframe em te chu click hani pala da pi click hani ula ja pi temta la da pi ko aban add new keyframe chu panle kumni te chu panle ega video pi ko aban bo ega ni photo hani chu click ni la dep te chu ai ega ni curve ini curve ban pon smooth pila I ka smooth te kumni pila aban delete ro pila te pila aban add ega keyframe ro ala pan sino tho pi ega tamo manta ngan ong ipi kumnu pila ban ai effect suppose pi menta dengan delete ya gani mah ngan split dengan delete kan ni dengan menta ngan I effect ya gani video janga pai ngala klik ngala split per piti pai nang ba ku kunu ban pen split pai chule ya gani video suppose ngako ban split ya gani nang to chuklik hani split ngala klik hani split pai la split nang tementa pi chuklik hani ban I animation ma chuklik hani te pi la ban I inu animation pi ko ya gani pila ban ai kumni ro de pi ai kumni no pa ba pi le kumni pen he gani video nga la pen he de click beng hani ha music button pila click ani music button
After click hani effect, depi click hani effect, after choose piang inu effect ba pick wa ma, pa ngal apon sio thoi pi chu click hani effect, depi click hani effect inu effect ba pick wa chu use ga da effect mtangan use ga ni ma, tangala use ga ni tapi adjust by in any animation kasdang dono kasdang deni am the use ga ni ha e bo kum ni ma tu kum ni tamanta pai tapi e kum ni pila ban bo ya ga da animation ma. Suppose pikwa ban eye effect ang click hani ta eye ga effect ro pangala click hani tinu effect pikwa kumni pila ban ban he ga ni ro ma pikwa kumni inu be pikwa pila ban choose by ini dei baro frame don kamera ban ai bisa pila ban he ga ni ro pila ban ai kumni te pila ban ai kumni ro inu effect pikwa pila ban use gitu effect free pai ngan puni pi gani video pai tu lawan pai ni effect lawan kumni pila ban add ya kata effect ma menta suppose ini video jonga ngakwa ban ai ga new video ha circle long telada pikwa ban ai video ha circle the first of all suppose angan delete ya gani ma ngala delete to suppose ngakwa ban ai ga new video ha circle now dengan klik hani the village chat dendo the first of all we don't come ban forward ma so klik hani forward tani video jong pi kala wan hani ma video jong pi la wan hani te nga ong pi kumu pi la ban ai circle le gani photo jong pi no the village ni pi ka tho hani mas klik hani mas the pe klik hani mas the pi ni pon hai ni no inu pi kwa pi ila ban use gini tengah ong pi kumnu pila ban ai circle nam chuklik hani circle ala klik hani radial tamanta pila ban penhe kumni pila ban pakhian pila ban penhe romo to suppose pi ka long kumni nong pila ban pen blur kumni ro pi ka la blur de te chuklik hani correct chuklik hani correct pa ngala klik em tapai kala long kumni pi telada pim kwa ban pen blur te chuklik biang hamas depte ini UPP uni arrow ra one ra seden biang te kumni pi te de pi te chuklik hani te I hope pila kumni pila ban bo ma suppose pila kwa ban bo egni photo chakmat pila ban one ra chakmat ro pi bo hani pai mantama pi kumni ni video no te pila ban adjust kumni pi kwa ban bo he pi hani ne pila ban ai emotion no pi klik hani emotion de pi klik hani emotion de te inu ba pi kwa ni ne inu ba pi kwa pila ban use ni au animation loop animation no pila ban use ni ro inu animation ba pi sio tanat pi use ga ta mo I hope pila sio tho kumno ban add effect kumno ban add circle ga video jong pi ngala pon sio thoi pi ga suppose manta pi don ga green screen ma pa ngan add ga green screen kumno ban add so click hani te pi click hani video tengah don ani green screen tengan sio thoi pi kumno ban remove te chuk ngan click hani de pi ni de green screen ma pi ni green screen hani screen don a video pa pi ni video ma pi don any video na ni kumno ban subscribe te lada pi par subscribe la romanta da subscribe ma tamanta ngako aban remove jage ni green screen pi ni green screen ngako aban remove jage kumno ban remove te first of all pi don kam ban click hani layer ni layer de jong green screen am to click hani layer te pi don kam ban kalong kumni am pi don kam ban le chani de pi le chani te pi ka tho hani chroma ne chuklik hani chroma pila kre chroma de pi click chroma de pi don kam ban click hani green screen pai pila I kalaja de pi te chuklik hani correct pai ngala click hani correct tamata ani green screen la ja pai ani green screen kalaja pi kalaja kumni pila ban penwer ga green screen belada don green screen em kumni pi don kam ban penwer ga green screen ta hope pila sno tho jagani telada pikwa ban I slow motion manta ani de video em te pikwa ban I slow motion nang to kumnu pila ban I slow motion chuklik hani speed pi ni speed
Cuklik hani speed de piklik hani speed de pila ban I slow motion ini ban ini cepo ban pekhian ini sejurang ban persmart ma pila ban I kumni ini depend happy kumnu pi nyo su ban I pai kalong kumni pi kali fast kali small pi to kumni pila ban I ga slow motion to suppose pi ko ban upload reels em te pi ka nga video jonga kumni te pi ko ban I ga ni video 16:9 nang te chuklik hani original te klik hani original te klik hani 9:16 ini chuklik hani 9:16 ini de jong rel te pi kala long kumni te pila ban adjust chuklik hani photo chuklik hani video jong pi te adjust kumni pai ngala adjust em te pai kala long 16:9 em pai wora video kala long kumni pai ngan pi pi ma pai pi pila ini ro pila ban pakhian kumni ala pakhian pi pai ini la long em then ini ro pila ban pakhian jaga ni mas ro chuklik pakhian kumni hai pi kwa ban bo ni pai kala khian pai pi te pi kumni pila ban I chana yaga reels ro I hope pila asno tho yagani te pila dep ban pila tip kumno ban split pila tip kumno ban adega video jong pi pila tip kumno ban adega image pila tip kumno ban adega layer pila tip kumno ban adega music no dialog ala pasno tho pi pila tip kumno ban adega text kumno ban split kumno ban effect kumno ban trim lada pi kwa ban edit yaga ni video jong pi chuklik hani filter te klik filter te klik hani ha adjust ma klik hani adjust first of all pi I exposure mode ban clear ga photo jong pi chu I exposure pi ka photo jong ka video jong la clear te pila ban use ga ni contract ro pi lai use bare pukhaja ga ka best te pila ban pele kumni contract the brightness pila ban khian roma to suppose pi klik hani pila ban adjust kumno pi kwa pila ban le kumni tela pi kwa ban eye shape highlight shadow rodon pila ban eye shadow ni shadow pi kwa pila ban eye dep klik hatu to video la jong pi la long pi kumni pila ban create hani video inu video hani ha vn I hope pila asno to mentangan kwa ban pasno to pi kumnu pila ban export ga di video chu klik hani ha download chu klik hani de klik hani ha export chu klik hani export ta kani video jong pi kan export kan download kumni I hope pajba pila asno to pajba I hope pila asno to kumnu ngi la ban create video kumnu ma ngi la ban edit yaga video jong ni ha vn application gal apan sio to pi hagani video ta ni de wi courses pi banga ip free la da pi le lon ni courses hagani online platform pi don kam ban ai chi jan ara ja tang banga apan sio to pi hagani courses free I hope pajba pila asno to lada pim sio to lada pi clip ta pi paj biang yaga ni video to kumno pila ban paj yaga ni video pi choose save yaga ni video ha playlist jong pi te lada pi sio to ta pi paj biang yaga ni video da pin sio to kumta a license pin paj yaga ni video da pin export pang video editing hani ha vn application da paj ba I hope pila sio to te lada pi paj yaga ni video hado monta da kala sio to pi interest ba ban ka edit yaga video jong pi interest ba ban tips pang video editing da khublei si bon ni pi bo pi paj yaga ni video hado monta te lada pi par subscribe te pi subscribe yaga ni channel jonga te lada pi wa ban share yaga ni video i prolog jong pi ro lada i prolog jong pi interest ban edit video mo I hope pila so to te tangi ta matas ni paj ba khublei si bon